Ibyegeranyo Sport Rwanda nizera ko ukomeje kugira ibihe byiza cyane muri Sport Updates cyangwa se amakuru aba agezweho ako kanya by'umwihariko hano mu Rwanda. Muri APR FC birashyushye cyane, birashyushye rwose muri transfer mu isoko ry'igura n'igurisha. Urabizi ko Nyamukandagira ikibuga kikasa imitutu, hari team scouting yashyizeho kugenda izenguruka hirya no hino ishakira abakinnyi yazifashisha umwaka utaha, yaba muri shampiyona ndetse no muri CAF Champions League. Hari umaze iminsi rero uvugwa cyane ni rutahizamu w'umugande rwose, tugiye kubabwira ibye amakuru mashya kuri we. Icyo usabwa ni ugukanda sabone cyangwa se tugasozanya ikiganiro cyose ukamenya ukuntu operasiyo yose ihagaze y'uno mukinnyi. Rero ikipe ya Nyamukandagira ikibuga kikasa imitutu rwose, yananiwe kumvikana na rutahizamu w'umunya-Uganda Steve Dese Mokwala. Yayisabye rero kumwishyura agera ku bihumbi 70 by'amadolari kabisa. 70 ni miliyoni zirenga 70 z'amanyarwanda ku mukinnyi umwe. Rero ntabwo byaba ari sawa, amafaranga aba ari menshi cyane. Muri Nyamukandagira ikibuga kikasa imitutu. Rero APR FC izahagararira u Rwanda muri CAF Champions League saison 2024-2025. Ikomeje kurambagiza abakinnyi batandukanye bazayifasha kwitabira neza, ese kwitwara neza nyuma yo gusezererwa nabi mu mwaka w'imikino ushize, kubitwa ibitego bigera kuri 6-1 n'ikipe ya Pyramide umukino wo kwishyura. Mu gihe Fazal rwose Abarabu bamaze kutumenyera, barisa nkaho birezeriva, ntibirekura ngo bakine, baza kunganya, ariko bageze iwabo basanga abasore bariteguye bakubita ibitego 6-1. Ibyo rero nibyo Nyamukandagira ikibuga ishaka gukosora kugira ngo noneho uzaze yarikosoye ibashe kuzajya nayo igira ahantu igera muri rusange. Amakuru rero agera ku byegeranyo Sport Rwanda yamenye ni uko muri aya mezi abiri umwe mu bakinnyi ikipe yaganirije harimo umunya-Uganda Steve Dese Mokwala ukinira Sante Kotoko yo mu gihugu cya Ghana. Mokwala rero afite imyaka 25, niwe kugeza ubu uyoboye abatsinze ibitego byinshi muri shampiyona ya Ghana, aho amaze kwinjiza ibitego bigera kuri 14. Rero APR FC yifuje kumugura dore ko amasezerano ye ari kugana ku musozo, ariko impande zombi ntiziri kubasha kumvikana, hari ibyo zitari kumvikanaho. Amakuru rero aravuga ko APR FC yifuje kumuha hagati y'ibihumbi 30 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihumbi 40, ndetse n'umushahara w'ibihumbi 5 miliyoni 5 bro, miliyoni 5 zirenga. Ariko uyu munya-Uganda arimo arasaba ibihumbi 70 by'amadolari, ngo n'umushahara w'ibihumbi 8 miliyoni 8 brother z'amadolari. Ntabwo turagera kuri uru rwego bitewe n'ukuntu shampiyona yacu ihagaze, nubwo APR FC ari mu makipe afite amafaranga menshi cyane hano mu Rwanda, ntabwo turagera kuri ino level yo guhemba aya mafaranga. Za Simba nizo ubona ko zisa nkaho zigeze kuri ino level zo gutanga amafaranga angana gutya muri rusange. So rero operasiyo uko ihagaze, kimwe mu byatumye rero Steven Mokwala anone ikipe ya APR FC harimo no ku yumva amaze kugera ku rwego rwo kuba atava muri shampiyona ya Ghana ngo akine mu Rwanda, ndetse amakuru menshi aramwerekeza mu gihugu cya Nigeria ubwo amasezerano ye nyine azaba arangiye, hari mu kipe ya Ashanti Kotoko yahariya mu gihugu cya Ghana. Mokwala rero ni umwe mu bakinnyi Uganda yitabaje mu mikino izahuramo na Botswana tariki ya 7 Kamena ndetse na Algeria tariki ya 10 Kamena mu gushaka iki gikombe cy'isi cya 2026. N'amakipe yakiniye, amakipe yagiye akinira no mukinnyi harimo Vipers Sport Club yari mu gihugu cya Uganda, Marum Football Club ndetse na URA Uganda Revenue Authority FC yahariya iwabo. Uyu rutahizamu rero
Nyamukandagira ikibuga urabona ko bigoranye kuba yagezamo kubera ikibazo cy'amafaranga. Nanone ntabwo APR FC nubwo yifuza rutahizamu bikomeye cyane wazayifasha mu marushanwa ya CAF Champions League, ntabwo ari ngombwa kugira ngo isore amafaranga angana gutya miliyoni 70, wakuramo abakinnyi babiri beza cyane bashobora kugufasha. Uyu mushahara w'ibihumbi 8 yifuza ushobora kuwuhembamo abakinnyi bagera kuri babiri cyangwa se batatu beza cyane. Aha ngaha APR FC yatekereje neza rwose. Muri ba rutahizamu cyokora APR FC yagiye yifuza uyu ni rutahizamu ubona ko ukiri muto cyane 25, ni imyaka ubundi yo gukina. Uyu umufashe neza rwose ushobora kuba umuhaye umwanya wo gukina, ashobora kuba yakitwara neza, akabasha kuba ikipe zo hanze zamurambagiza, ukaba wanamukuramo amafaranga. Ndetse kandi APR FC iramutse inamubonye yakirinda ikosa ryo kuba yamusinyisha imyaka mikeya ikamuhereza imyaka myinshi, kugira ngo abaye ari umwataka uri tayari arabutswe n'indi kipe yo hanze ikaba yabona n'ikindi kintu ibonaho kuri uyu mutahizamu rero w'umugande. Abandi bakinnyi benshi cyane rero barimo baragenda bavugwa, ariko byitezwe ko muri Nyamukandagira ikibuga kikasa imitutu ku kwezi ngo baratangira gusinyisha bamwe mu bakinnyi bamaze kuba bumvikana, kubera ko aribwo budget ya leta irasohoka. Murabizi ko umwaka wa leta utangira mu kwezi kwa gatandatu, rero ikipe nyinshi cyane zidepanda cyangwa se zidependinga kuri government, zitegereza ko budget ya leta isohoka zikabona kuba zabona ayo mafaranga kugira ngo zitangire gusinyisha abakinnyi. So rero tugiye kwitega muri ino minsi igiye kuza kuba abakinnyi ba mbere baratangira gusinya muri aya ma ekipe muri rusange. Rero abakinnyi benshi cyane bamaze kuba bumvikana n'ino Nyamukandagira ikibuga kikasa imitutu, harimo nk'abakinnyi b'Abanyazambiya Ibrahim Siakombo nabo nabonye bakiri batoya, aribo na Konsia nk'ikipe ya APR kuba yazana, ndetse na Ricky Banda abahariya rwose. Ni abakinnyi bakiri bato nabo bashobora kuba bayifasha igihe kirekire kuruta kuba bakerekeza kuri rutahizamu Bernard Morrison. Ubona ko aya ngaya yamunyunyuje agaca muri FAR Rabat nayo ikamunyunyuza. Imyaka 31 kuza muri Nyamukandagira ikibuga kikasa imitutu, sinzi ko hari icyo yayimarira kuko imyaka ye myinshi cyane. Bernard Morrison n'undi twaramumenye cyane mu ikipe ya Yanga Sport Club. Rero ashima igihe kinini nawe ntago yaza rwose afite icyo aje gufasha ku myaka 31 kirenze icyo bari basanzwe bakora muri rusange. Abandi bakinnyi ni benshi cyane, nawe n'ibihuha nabonye bimwe biragenda bigaruka ngo Benjamin nawe ngo gashaka kugaruka muri Nyamukandagira ikibuga kikasa imitutu rwose, nyuma yaho icyari kimubereye ikibazo muri Nyamukandagira gisa nkaho kigiye cyari umutoza. Bagiranye ibibazo n'umwe mu bakinnyi bavuye hano, ubona ko nyine abataka agiye abafana b'ikipe ya Nyamukandagira ikibuga kikasa imitutu batabishaka bamwishimiye. Murabyibuka mu gusezera urukundo abafana bamugaragarije, ni bimwe mu byamweretse ko rwose uyu mukinnyi atagiye kubw'ubushobozi bukeya, ahubwo agiye kubw'impamvu zo kutumvikana n'uwo umutoza wayo mukuru Thierry Forge. Ni Nyamukandagira ikibuga kikasa imitutu turimo amakuru menshi cyane, abifuza gusohoka, abifuza kwinjira. Gusa muri Nyamukandagira ngo batazakomezanya bo bamaze kubabwira ngo bishakira andi makipe ahandi. Muri rusange mwarabamenye ni abakinnyi bagera ku 9, hari bamwe batangiye kuba banaganira n'andi makipe muzi cyane hano mu Rwanda. Batangiye kuvugwa muri za polisi, hari bazatizwa muri marine kugira ngo bagende bazamure urwego rwabo, cyangwa se Nyamukandagira ikibuga yabonye ko urwego rwabo atari urwo gukina muri ino kipe ya APR FC bitewe n'intego noneho izanye, intego nshyashya izanye zo kuba ishaka kuba yajya muri CAF Confederation, muri CAF
Champions League mu matsinda ndetse ikaba yanagitwara. Nibyo Nyane Sport Rwanda rero, kanda sabone ujye ubana natwe mu biganiro tugenda dushyiraho buri munsi.